for today video day, kuyog na punta og baktas sa kadalanan aron mangita og mabugnaw nga kaliguanan. Atong subayon ang dalan nga perting kahawan. Ug dinhing dapita naabot ta dinhi nga mahadlok ta mo tampisaw, pero ang mga bata perting layat-layat. O nahunong ang atong pananaw dinhi sa ila kay perti na magid intawong lingawa sa mga bata diring dapita. Pero nakapangutan ako sa kung kagalingon, asa magid ay ang tumoy aning dagata. Namura manig kaya pag-alidong di ba tan-awa perting kalingaw nila. Sige karon di ara arita diri dapita magtampisaw murag kabaw. O diba tan-awa akin day mura jud wa kulba ang akong gibati diring dapita no kay basig na buaya or basig na anaconda. Uy Diyos ko, yang himan-himan piranha o darang piranha naglangoy-langoy na langoy day. O diha pabugnaw sa imong utok. Pero bitaw lahi ra gyud ang paminaw kung maligo tag ingon ani nga klase sa tubig. Murag dili ta kasabot sa atong gibati kay bugnaw nga init-init, pero basig sagol ra pud ni ihi no. Bitaw sa tunod-anay lang no, wala jud damha nga maabot ta diring dapita. O di ba? Sige day langoy day. Padayon sa imong gibati dinha pag-practice kay man lang na maapil tag Olympics puhon basit paday makagold ta. Di pa ulahi ang tanan. O nahala sige. Padayon dinha sa imong gibati kay mamauli na pud tarong taod-taod. Wala jud kag baki dinha day. O di ba? So sige dinhing dapita padung na day ta mo pauli ani kay medyo layo-layo pa atong biyahe. Kay lagi mao na lagan man ta. O di ba mura tag si Dora nga dili explorer aning hitabo. O di ba day layo day hanga. Thank you for watching guys.